Shuti bakunzi ba Bortopla TV nongeye kubaha ikaze mu kiganiro cacu cy'uyu munsi kuri mikoro ni Jewe Eric Museveni Rugambwa ndetse hano turi ni muri studio ya Jiwa Studio ho nta handi ni mu kigo ca Bortopla Community Center. Reka rero mbaha ikaze uyu munsi tukaba tugiye kuganira nkaba ndi kumwe na mugenzi wanje nko musanzwe mubimenyereye uri buze kudufasha kugira ngo ikiganiro kirushe kuryoha nuwo nta wundi ni Aimable TikTok ndarishize akaba umunyamakuru wa TikTok. Kuravuga ngo TikTok naryo ni izina ryawe wa buriya brand yawe ari izina ryawe. Ubu ngubu hari abantu benshi batazi izina rya Museveni bakaba bazi ngo Bortopla ariko buriya uzanabyemere kubera ko abantu ntibakwitirira brand yawe. Amazina yanje ni Museveni Eric Rugambwa. Ntabwo urabona imihanda cyangwa se amabarabara yitirirwa abantu amastade yitirirwa abantu kubera iki gihugu gitekereza ikintu nk'icyo kubizitira abantu stade kitwa umuntu ni wese yitirirwa nyine yitwa izina ry'umuntu kwitwa no kwitirirwa biratandukanye. Okay ushobora no kumbwira nyine ngo niko yitwa. Okay mu kubivuga bavuga gute Moi Stadium. None ariko ari wumva umuntu witwa stade okay cyo nta kibazo ko umuntu yo stade yo kwitirirwa izina ry'umuntu ariko ntabwo ari wumva umuntu witwa stade cyangwa witwa izina ikindi ariko nyine wara tofauti ni ihe itandukano ni iri nuko kuvuga ngo witwa TikTok ntabwo ari byo kubera ko TikTok ni televiziyo ahubwo TikTok TV ushobora kwita Aimable cyangwa se ikindi kintu cyofata izina ryawe nabyo ukacitira ariko we ntabwo wafata izina ryacu yawe ko ntugomba gufata izina ryacu. Tuguhaye ikaze mu kiganiro meze neza wabanje guha ikaze ndacyafite courage cyane ufite courage nyinshi kabisa ningumbuye platform ariko ni sawa ndaramutsa cyane n'abantu bari bagukumbuye ndabaramukije cyane rwose ikaze mu kiganiro wo meze gute baba? Meze neza ndashima Imana klima yanga urabona irimo akabi ariko ntabwo ibuza akazi gukorwa cyane hanyuma twagarutse mu biganiro nk'ibisanzwe kandi none umuvuduko ndiko mbona uragarukira mu umuvuduko ni mwinshi cyane kandi bizokomeza gutyo. Yego baba tunaomba ibintu bizokomeza gutyo kandi kindi tubabwira ibiganiro ntabwo bizoza birasa ku ntego ntago ari ibintu wenda by'iminota myinshi cyane ariko tubabwira icyo twaje kubabwira. Ese turabarambira imirimo akazi kari hano hanze kuntu ari kenshi ntamwe mwanya ni mutoya tuza tuganire niyo twanagira muremure nta kibazo ariko hari abantu nabonye basagarira abantu muri comment nyine z'ibiganiro bitandukanye. Yego ngo musigaye muduhanga ibiganiro birebire ngo by'iminota ngo 40 ngo kandi ngo nta mwanya tuba dufite wo kubitegera. Abo nabantu ariko akaba nabandi ikoze kigufi y'abaramvuga ati ikiganiro ko gishize no gatwebwe nko ndemezanya nabo bafite umwanya muto kuko nanje ku ruhande rwanje umwanya ni muto nuko ari go ruhande riho nawe ariko jana ku ruhande none ubwo abantu bashaka ikiganiro kirambuye c'amasaha tabyo bafite byo gukora kandi ico kiganiro barimo kugitegera nyine nose gutegera ikiganiro kurakora ariko hari umuntu uri gukora iri kureba ibiganiro nawe karakora igikorwa cyo kureba ikiganiro cyawe ico gikorwa ntando cyo gufasha kwiterambere cyo kwigisha kwiga si bibi wo kwiga itegera ikiganiro habari bizuri ko wiga habari bizuri kumenya niba amakuru bariko bakumenyesha ibintu bigomba kuba umwanya mutoya umwanya wo gukora niba ugomba kuba mwinshi donc gashaka ya makuru shaka guha abantu ya synthetize yagire akanya gato ariko nyine yose uyavuge yumvikane. So uko ndabwiraga n'abantu bashaka kuramza bakicara bakaramza wisa wakora ikiganiro cy'isa ngwese ko gishize vuba ubwo baza bicara ku masaha y'amaseri mbese sinobabesha bene da ntaco muri ko muratakaza umwanya wose habe niyo bari umuntu wakoze cyane wakoze umwanya akavuga ngo aje kurelaxing ari hano just kugira ngo abanze aruhuke tiyobona umwanya wo kuruhuka w'isaha yicaye ku kintu kimwe. Ntagoreruka kureba filime seri nk'ijana filime jewe ijana se imwe yo nayireba ntago uzureba filime ntabwo ari intuze yanje habwo nzenza ndeba umuziki akabumbu ayaye akabumbu gaheruka kera jewe ubu ngubu ndeba ni umuziki n'ibiganiro bifite ico birimo ko binyungura okay no gusoma online kuri online nabwo ibitabo ntago ibitabo bisanzwe byarakunaniye no soma tu ariko njewe online ni birangora nk'abigitabo njewe nsomera online birangora ikintu nkunda cyangwa se cyane ngire ngo nugutinda iyo ntinze kurumuri rwinshi cyangwa gwa machine hari ukuntu numva rutumye no mu mutwe ndafata ibintu neza cyangwa se ntaba concentrate kuzo ndi gukora. Ikindi kintu ngira nkunda guha umwanya munini no gutekereza
gutekereza nkareba ngakubita amahesabu thinking mu Kingereza niko zavuga ibyo nabyo ni ibintu bintwara umwanya ikindi wenda n'umwanya w'abantu kuba naganira n'abantu tugatera story tukasabana navyo ni ibintu nk'umwanya ejo bundi ngira gutyo nabimenye imbere y'abandi ndavuga abangaba barimo kureba ikiganiro ko witabiriye amahugurwa akomeye cyane impamvu mvuga ko akomeye nuko n'ubundi mu kiganiro cy'ubusizera akantu twakomojeho ndavuga nti nanje naragutinya kubera uburyo nyine ufata initiative yo kuvuga ngo nta kintu ngiye gufatayo gifatika nta mafaranga ngiye ku withdrawingayo ariko ndashora ibihumbi 20 kugira ngo ngende nicare ku ntebe ntegere ibyo abantu bakomeye bavuga ubushize twabikomojeho aho twaza tubwira abantu ngo biyandike sinubushize muri session ya mbere twakoze muri session ya mbere yego ariko turabara ko ikiganiro kizajaho nyuma ya kiriya n'ubundi tuvuga ubushize kubera ko ndigi baza abantu bazareba kino twari dukomoje ku kintu cyo kuvuga ngo ira workshop yari yateguwe ko kwiyandikisha amashiringi 300 hari abantu bibaza ngo jewe je kanaka 300 nje kureba Ganza na Gabi na Museveni ngo nishura amashiringi 300 akumva ni menshi okay nibyo rero twakomeje tuvuga ngo abandi aho bageze yego nabivuze navuze ngo niba ushaka kumukira uzakora ibyo abakire bakora uzagendana n'abakire bane nabo mu event kandi abakire bagira ubugugu bwo dufaranga tugana burya kuko umuntu wese ugifite ubugugu bwo gutanga 300 kuri ikintu agiye kungurwa kongeraho mufasha kongera ubumenyi no kuba yakwihugura no kwiga yego akagira ubugugu uzahita umenya kategori n'ibitekerezo yego so nkuko bivuze rero hari umukutano nitabiriye mu minsi yashize ntayinga rirashira n'umukutano munini cyane hano mu gihugu cya Kenya bawuze nka Devolution Conference 2025 niko izina ry'umukutano witwaga Devolution ni iki Devolution ni uburyo bwa decentralisation bwakozwe n'igihugu cya Kenya habaho leta zibiri haba ariyo bita national government hakaba niyo bita county government yego buriya hano muri Kenya habaho leta zibiri yego habaho leta zibiri niko bimeze se buriya no muri Amerika habaho leta zibiri habaho leta state buri ifite leta ya ifite autonomy yayo state hakabaho na leta uravuga muri Amerika uravuga muri Amerika yego state eta zirigenga eta zigenga niko nako bivuze hanyuma rero hakabaho rero na Amerika nka guverinoma nka etazini okay hari eta zigenga hakabona eta ziri ini yego none muri Kenya rero habaho icyo bita iyo devolution yashizwe mu gihe cya constitution ya 2010 none ico bashizeho rero baravuze ngo reka twegereze ubuyobozi abaturage aribyo bita decentralisation na governance cyangwa se governance no kuvuga ngo rero niho habaye rero guha intara kuba zagira autonomy hari ibyo zigengaho no kuvuga rero buri mwaka hari ico bita rero governance council ihuriro ry'abaguverineri rero bicara bakagira ivyo bareba devolution amajambere ico bari bagenera cyane n'ubuyobozi amajambere nibiki ko buri ntara buri ifite amafaranga national government iziyaha ihintara kugira ngo ibashe kwemprima cyangwa se gushira mu ngiro amaproje amwe namwe cyangwa se n'ibindi bikorwa abaturage babagize so niyo rero buri mwaka ntabwo ni buri mwaka I think so buri mwaka uyu nguyu yari ku inshuro y'icenda okay iyi devolution conference wenda simvuga buri mwaka buri mwaka yari ku inshuro y'icenda yego wenda ugereranyije n'igihe byabaye okay sinavuga ko ari buri mwaka ni ukuvuga ngo rero kuri inshuro y'icenda urabizi ko Kenya icumbikiye impunzi 850 birenga yego ubwo mperuka statistique bivuze ngo rero ikindi wabonye ko hariho Act for Refugees 2021 ikindi urabizi ko president wa Kenya His Excellency Dr. William Samuel Ruto akaba yararonshinze icyo bita Shirika Plan no kuvuga ngo hariho ikintu bita integration nta kindi no kuvuga ngo aba bantu tumaze igihe kirekire tubacumbikiye reka babe integre muri program avuga n'impunzi abo ndavuga impunzi yego babe integre integration no kwintegra no kuvuga ngo niba ari service za leta mu bijanye no kwivuza nabo bahabwe donc bahabwe amahirwe nimba ari mu bijanye n'akazi
nabo bahabwa ayo mahirwe mbere ntabwo byari bihari gukoresha ibigo by'imari bahabwa ayo mahirwe nuko baba integrated so kuvuga ngo rero nyuma yaho hamaze kuba ibyo bikorwa nyine bigaragaza cyane cyane iyo shirika plan so byabaye ngombwa ko integration igomba gushirwa mu bikorwa kuko kuronshinga ikintu no kugishyira mu bikorwa ni ibintu bigiye bitandukanye so nuvuga ku nshuro ya mbere nibwo batumye impunzi cyangwa se impunzi zatumiwe muri iyo conference yego so harimo abagiye ama-NGO agiye atandukanye akorana n'impunzi kuko nibwo abaguverineri baba hari ama-account abiri already yamaze kuintegrating impunzi kandi amaze kubashira muri system cyangwa se amaze kubiyegereza hari iyo bita Turukana ndetse na Turukana indi county Turukana ubwo ngubwo niyibarizwamo Kakuma na ntuze akaba ni ahandi haba inkambi ya Dadaab nibagiye county wenda abantu baba bibuka baza kumbwira izo ntuze izo county ngiye kuvuga intara ariko nyine county we nka kimwe n'intara wenda abantu baba mu bihugu bakoresha iryo zina so kuvuga ngo rero nibo bamaze bari bamaze county government iziko ifite izo mpunzi kandi igerageza gukorana nazo no kuziyegereza mu bikorwa bigiye bitandukanye so urumva rero kuri inshuro Governors Council of Governors nukuvuga ngo bafashe rero za mpunzi zindi I baba guverineri bandi kugira ngo nabo barebe ko bamenya aya makuru ka county nka Nairobi ifite impunzi hari n'ibikorwa Nairobi igenda ikora bigiye bitandukanye byo kwintegra impunzi hari Mombasa hari ziri Nakuru hari muzindi wana n'izindi county zitaramenya ayo makuru kuko buryo udafite abantu baba muri county yawe biragoye ko wamenya amakuru yabo kugira wende wewe wabashi mu Giswahili bazita kushirikisha so nuvuga ngo rero niyo mpamvu cyane impunzi zaba invite muri iyo ntuze hari ama-NGO nkuko nari mbivuze yagiye muri uwo mukutano hakaba nabo bita abayobozi b'impunzi bafite cyangwa se bafite imishinga y'impunzi igira ibikorwa bigiye bitandukanye bifashanya n'impunzi harimo nka Bortopla cyangwa se harimo nkanje ariko abenshi bo bari bahawe bagiye kuri invitation ndetse baba sponsorize nimwe mu mishinga yabafashije facilitation aho ku buryo bwo transport amalipo y'indege aho kuba ama transport araho wenda ndakeka ko nigiye cyo gutaha bakabarebera cafe de mission ariko njewe ayo makuru sinari nyazi ariko ku munota wa nyuma naje kumenya ko event iri public no kuvuga ngo nta muntu uhejwe kujayo as long as wakoze icyo bita registration y'amafaranga atari make cyane menshi cyane nk'amafaranga ngahe $1 hafi reka ndeke kuyavuga ariko n'amafaranga atari make n'amafaranga atari make yego so urumva narisimamiye kuri registration nisimamiye kuri transport nisimamiye kuri accommodation accommodation kubiyemo byose mfunga n'akazi kanje iminsi namazeyo ko namaze iminsi igera kuri 3 ni muyihe ntara iyo Devolution Conference 2025 yabereye mu ntara ya Homa Bay ni county ifite guverineri witwa ntuze governor Gladys Wanga ni umugore uri gukora ibintu bigiye bitandukanye cyane so niyo gahunda nari ndimo namaze iminsi 3 umushaka kwibaza ati kubereka ayo mafaranga cyangwa izo dépenses zose waba warazitanze nta yindi mpamvu rero nari nagiye kwiga umuntu agomba kuja kwiga abakuru baravuze ngo akanyoni katagurutse ntikamenya iyo bwiza ikindi kintu nkuko nabivuze iyo ushaka kwiga ku rwego runaka hari cost cyangwa se hari ikiguzi bigusaba ukemera kubitanga kuba watanga ayo mafaranga angana gutyo kuba watanga umwanya kuba watanga urugenzi nje sinagiye n'indege kubera ko amakuru nayamenye ntinze kandi none ariko iyo mbimenya kare ngakora process nari maze namenye amakuru umunsi wa nyuma wo kuregisteringa wari na gatanu nakazi rimwe kwari kuja mu mukuta urumva sine kumenya ngo amakuru y'indege n'ibiki ahubwo se nahise nja gushakisha itike y'imodoka bisi urugenzi n'amasaha 7 amasaha 7 kuri bisi imodoka kugenda gusa kugaruka ndarindwi noneho ngaga umujyi wari wuzuye amahoteli yari yuzuye Homa Bay kubera ko ni mukutano wa kitaifa so
kandi n'umujyi muto uri kukura nta hoteli menshi nta no gucumbika none ikindi abanyakenya babizi iyo habaye abantu muvoma y'abantu benshi ibiciro birazamuka no kuvuga ngo kubona hano ko muri Homa Bay byari bigoye byabaye ngombwa ko mba muri county neighbor cyangwa se Kisi county kuva muri Kisi uja Homa Bay n'urugenzi rw'iminiti 50 cyangwa isaha bitewe n'umuvuduko imodoka yagendera nuvuga nje nari ncumbitse Kisi nkaja muri conference Homa Bay twarangiza tukongera tukaza nshimira cyane nubwo atumviye imvugo uwo twari turi kumwe ni kuvuga ngo transport byarorohaga kandi dufite imodoka idutwara tukongera ikatugarura warukomereje n'ubundi kuri event y'umuntu iyo ari yo yose umuntu ashobora kuvuga ngo wenda hari amahugurwa runaka uzi ko ari muri kariyeri yawe cyangwa arico wayungukiramo hanyuma ukita ku giciro ukavuga atari ko se baranci igihumbi ahubwo sibo babaye bandiha bakuriha ariko sasa niba tugifite imitekerereze nk'iyo biragoye cyane ko abantu bazatera imbere abandi mu banyamahanga bandi bamaze kugera ku rwego hahandi batega n'indege wowe uravuga kuguriha umuntu akariha tuvuge niyo registration yo kwitabira umukutano runaka tuvuge kwiyandikisha $200 200 wenda uzava mu gihugu cya South Africa wenda mu mukutano uzabira hano muri Kenya ukishurira indege ukishurira hoteli man ukadepansa ariko gusa kubera ikintu uzi ngo uzabugiye gukura muri uwo mukutano swat uzahuramo n'abantu bakomakomeye abandi aba investors abashoramari abandi ibyo bita connections nawo bagavana barimo networking nawo gahurana nuze so umuntu wese bite nico azakura mu kintu bidetermina cyangwa se bigaragaza icyo azatanga uburyo kizomugora cyangwa bizamworohera kuba yagitanga noneho reka tubare ku rugero rwawe iyi ni experience ngire ngo urimo gutanga nifuza wifuza ko abantu muri bene wacu mukanguke tuve mu isi karima tugakantu twiboheyemo mwitabira ibikorwa bigiye bitandukanye ama opportunity ntayo ntahandi azava wenda ibaze nk'iyo ngera naragiye hari abantu twa networkize twamenyanye buryo ufite ikintu uri gukora bisaba ko ugenda ukacamamaza ugahura n'abantu batandukanye nkora ibi nibi kandi ukabisa gusa n'imvugo ni ingenzi kuko abantu twaza duhura hariya ntabwo bavuga ikinyamurenge nimba ari Kiswahili lazima ukoroge Kiswahili nimba ari Ikingereza uvuga Ikingereza ntawamenya hari wahura n'abashoramari mukaganira nkora ibi nibi ejo bundi bakaba bagukubita nka tenda ahubwo ati turaguhino cyangwa bakaba batanga proposal bakakubita nk'ama miliyoni nkangahe man umuntu wese ikintu arimwo bite n'icyo ashaka nivyo bizasobanura ikiguzi bizamusaba akabayo gitanga cyaka akabatogitanga muri experience yawe rero muri iyo nama witabiriye isaba kwitabira kuyitabira byonyine amafaranga menshi hanyuma ariko bitewe n'ibyo warukurikiyeho kugeza uyu munsi navuga ko wabaye successful successful nta kindi suko wenda hari byo nagiye nkurikiye nagezeho cyangwa sinzi successful uvuze icyo ari cyo nari mvuze ngo hari inyungu wabonye intego nitabira umukutano kandi nawugiyemwo ica kabiri nuko nagiye ngiye kwiga narize ica gatatu nagiye ngiye ku networkinga hari abantu nagiye mura nabo bo kuri izindi nzego byonyine no kumenyana nabo uvuga ati ejo hawamenye ejo nejo bundi uyu muntu hari ibyo yagiye isi ya none ni networking ni zana connections ni zana opportunities so ibyo nangiye gukora nangiye kubikora ariko ikindi cyatumye ngenda cyane nari ngiye nk'umumenyesha makuru wa televiziyo Bortopla TV with refugees ni televiziyo ikora mu Kingereza n'ubu ngushaka guhimbaraga cyane ko niyo televiziyo rukumbi byonyine ivuga ibintu n'impunzi uretse ko n'ubundi ashaka kwiba televiziyo mpuzamahanga harya mpuzamahanga isanzwe tuzoguha akazi kavuga ngo ja Geneve undi ja i Londres undi ja muri Amerika undi tugira ama office uzuvuga ngo uyu ni nenge kuvuga ngo ukaho uzovuga mu Kinyamurenge mu Kingereza uzovuga gute so urumva so ibintu byose bite n'uburyo aho wibona ibindi byose biroroha takiguzi utatanga kugira ngo ugere ku cyo ushaka so navuga ko byabaye successful kuko naritabiriye by the way sinagiye n'akazi rimwe nari mfite akazi kenshi yego ndavuga ati ninsiga aka kazi biragorana nagiye na kabiri inama iribu
nakabiri ubwo na conference yabaye nakazi rimwe yabaye nakazi rimwe kwari ugushika abandere abo bita abadelegate ubu nari delegate so kushika mugafata muka clearing registration bakaba ama badge abantu bakaje kureba amacumbi n'ibiki so wari umunsi wo navuga gushika no kwakira abantu nakazi rimwe nakabiri nibwo habaye conference hanyuma nje nagiye nakabiri mu ijoro shikayo na gatatu mu gitondo saa 12 narashitse gusa nje nari ncumbitse muri Airbnb Airbnb se ni nzara amazu ashinzwe gusa kugira nka maison de passage reka ariko nyita ni nka maison de passage reka ariko nyita niyo ntuzivugwa ariko wenda sinzi ko bihuye wenda maison de passage hari bari nini nanuza ariko izo zitwa Airbnb Airbnb ni sorte ya business imeze gutyo niyo nari ndimwo narashitse gusa nja gufata urufunguzo ku musekirite wari uhari ko urumva ubamaze kuvugana nyinzu ibintu byose biri tayari wanagize gute urangiza ugafata urufunguzo ukinjira mu nzu ufite urangiza ugafungura narashitse gusa ndiyuhagira nchanginga amahuzu urumva ko kuva Kisi kugera ntuza ari isaha nditafata imodoka na Homa Bay County ndangije nja mu mukutano uwo munsi na gatatu mu gitondo president nibwo yari buze wangu ni wari muri uwo mukutano nukuvuga ngo igihugu nukuvuga ngo ahantu presidari haba hagiye numukutano wabaye iminsi ingana gute numukutano ku rwego rw'igihugu wabaye iminsi ngahe umukutano wabaye urumva kuva nakazi rimwe ari gutegura ku 12 kugera ku 15 ariko juma habaye na gatatu mpaba na kane mu ijoro gahunda yindi na gatanu ntiyandebaga nahise mbisigandongena ndagaruka kubera nakazi nari mfite hano ndabyihorera so bivuze ngo rero ni experience ubyukura amafaranga na spendiza n'amafaranga menshi ariko nanone abantu nahure nabo na networking nagize nubwo ntabona umusaruro akakanya ariko nziko mu minsi izaza hari ico bizata gira ikintu ugira abantu inama wenda dusoza ukomoza ku kantu ko kwitinya gushukira je mbona ko umuntu ushukira n'umuntu utazi icyo ashaka icya kabiri umuntu ushukira n'umuntu udafite imani bivuze ngo ubaye ufite inzozi zireba kure icya kabiri wakagombye guhitugira ni imani ntube nka wa muntu wahomze hari umuntu uzanumva bazatubwira cyane abakuru umuntu yahomze ngo mu mawazo ngo yazapanga gukora ubudandaza ngo arabukora mu mawazo arahomba aragira zanibaza gute umuntu azakora azatekereza agahomba ariko agahitamwo guhomba ntahitemwo kunguka kubera ko umuntu azahitamwo guhomba no kugira so ibintu byose ufite inzozi zireba kure cyangwa inzozi zagutse ugomba no kugira imani icya kabiri ufite imani ugomba no kwitegura kugira gutanga ikiguzi biri busabe kugira ngo ubashe kugera kuri kira kintu so abadakora ibyo bintu bitatu ubwo wana joke wako na jokes barakini niko hano muri Kenya baza bavuga wako na mchezo barakini mu byo barimo so nari nagiye guhagararira Bortopla nanone ngiye guhagararira na Bortopla TV kugira ngo ntara amakuru by the way n'amakuru kubera nakazi kenshi arigenda ntaza unyatangire ku gihe ariko ibiganiro bizabitakaza agaciro neni time no mukanya nshobora kugishiraho amakuru abantu bakazayabona igitekerezo kikazagombera ariko cyane cyane nari nagenjewe kwiga no kureba ikindi byongera CV kumva ngo witabira umukutano wa kimataifa ejo bundi witabira undi mukutano wa kimataifa ejo bundi no kwitabira wa international international wa kitaifa mukutano wa kitaifa kimataifa gani niyo international kimataifa ni international ariko kitaifa ni national niyo national ya numva ruko nguko ndagushimiye cyane sawa urakoze cyane Aimable reka dushimire abantu bari badukurikiye mbabwira ngo nimba ufite inzozi nimba ufite aho ushaka kugera gira imani kandi aba Bibiliya yaravuze ngo kwizera kutagira imirimo kwa gupfuye nugira imani ugomba kuzakora n'ibikorwa bigaragaza ko ufite iyo imani bimwe mu bikorwa rero hari uzasanga bigusaba ikiguzi ugomba kwitegura kugitanga ikindi wige ikindi umenye abantu wiyasosiya nabo abakomeye wegerane nabo nimba bigusaba gutanga amafaranga kugira ngo ubagereho yatange ariko apana amafaranga ya ruswa nko kuvuga nimba uzi ko kana kari buze mu mukutana ahantu hakomeye kandi kwinjira ari amafaranga yatange nibwo uzomubona apana gutanga iguzi ngo ruswa sinshigikira ruswa I believe in working hard by myself nizera ko nje ubwanje ndatanze ruswa ngomba gukora ibintu binyize mu nzira inogeye kandi nkagera ku byo nifuza kugeraho
kare dushimira abantu bari badukurikiye nawe ngushimire cyane kuko uramfasha kugira ngo tuganire kuganira nyine nuko nguko abantu baganira ariko urabizi ko niguzoza ubudahari ndakujya niyongeye tuna watu wangu mimi peke yangu reka tubashimire tubone mu kiganiro cy'ubutaha